Bahoriy kayfiyat ajoyib fasl yurtimizda hukm surmoqda. Gohida salqin, gohida quyosh qizdirgan ob-havosi yoqimli. Go'zal bahor ko'ngillarga ko'tarinki kayfiyat ulashib, mart oyining so'nggi kunlarida qadam qo'yadigan ulug' ayyom. Navruz nafasi Qo'ng'irotda. Navruz nafasiga hamohang tabiatning go'zalligi yuksak yana bir bahorga o'rik gullarning go'zalligini ko'rish baxtiga muyassarmiz bugun. So'zsiz go'zallik ajoyib bir rassom chizgan surat kabi har bahorda shu bo'lar takror. Gözlerimden kalaşığı kara kalpak kızlar yay. Kızlardan sulu serdarı kara kalpak kızlar yay. Ahay laylım 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 kara kalpak kızlar yay. Navruz bayramı bu жаңалану, atrafımız жасылға бөленуі, халқымыздың көңілінің көтерілуі, және де Наурызды көтеріңкі рухта халқымыздың atrafında bayramlanуы juda үлкен қуанышлы бір күндердің бірі болмақта. Halkımızda her türlü sihirler, Navruz tamaşaları, her türlü halk oyunları keng ko'rsatilib o'tilmoqda. Bizler de o'z önerimizbenen bu halkımızga o'z önerimizni ko'rsatmoqdamiz hamda sol halkımızı Navruz bayramı bilen chin yurakdan qutluklaymiz. Men bugun Navruz bayramı suretini salatman. Nega desеңiz, adamlar quvonib, Navruz go'ji, sumalak pisir, ham жүзіне күлкі ketpeydi. Navruz bayramı mаған жағады. Мысалы, Navruz bayramında шылпық, мына жерде шылпық тауы, қам қара үйлер, адамların сүмелек қайнатқанлары, Navruz көжені пісіргенлері, олардың хаммесі маған ұнайды. Qadriyatlaring boqiy bo'lsin Navruz. 135 ming nafardan ziyod aholi istiqomat qiladigan hamjihatlik turli millat vakillaridan iborat do'stlik muhiti yaratilib, bugun bayram quchog'ida. Tong saharda boshlangan Navruz shodiyonalari milliy sport musobaqalariga ulanib ketdi. Yelkasi yerga tegmaydigan palvonlar kurash olib borishdi. Bilagida kuchi to'lgan yigitlar arqon tortishlar, qo'shqorlar urushi yig'ilganlarga qiziqarli taassurotlar qoldirdi. Bayla qo'lni yaxshilab. Bayramda mine көп жарыстар болып жатыр. Күрес, арқан тартыс, гер тас көтеру. Мен күрестен екінші орынды алдым қазір. Арқан тартыстан махалламызбен шығып, бірінші орынды алдық. Гер тас көтеруден бірінші орынды алдым. Бұл байрам сондай ахметлі, жастарға бір үлгі болсын деп сондай жарыстар өткізіп жатыр. Басшыларымызға рахмет. Сонша подаркамызды беріп жатыр. Бұл Наурыз bayramı bir tinchliqning bayramı. Prezidentimizning alohida qo'llab-quvvatlashi bilan tumanda har bir fuqaroning farovon turmushi uchun amalga oshirayotgan so'nggi o'zgarish va yangilanishlar bugungi real misollarda yaqqol namoyon bo'ladi. So'nggi bir yilga nazar tashlar ekanmiz, A390 Qo'ng'irot-Benue avtomagistral yo'lining qayta ta'mirlanishi, uzoqni yaqin qilgan Qo'ng'irot temir yo'l vokzalining zamonaviy loyiha asosida qayta qad rostlashi inson qadri ulug'ligining amaliy ko'rinishi bo'ldi. Albatta, mana shunday ezgu tashabbuslar joriy yilda ham davomlidir. Мен бұл байрамға шаңырақ ағзаларым менен қатынасып, балаларым менен келіп отырман. Биылғы Наурыз байрамы қала берсе 2025 жылы біздер шаңырағымыз үшін үлкен бір қуанышлы жыл болып келді десем де мен қателеспеймін. Себебі президентіміздің бізге беріп отырған жастарға, әсіресе жастарға беріп отырған имканиятларынан пайдаланып, менің балаларым Қашқадария viloyatlарына барып, биылғы жылы жұмысқа кіріп, ол жерлерде бір жақсы жерлерде жұмыс істеп жатырыпты. Президентimiz ұсындай жастарға тудырып отырған имканиятынан мен қуаныштымын. Балаларымды 3 бөлмелі жайменен тәминлеп, имканиятларды тудырып беріп жатырыпты. Ал балаларым болса, бақшаларға орналастырып жатырыпты. Балаларым қуанышлы болған үшін біз атана одан да қуанышлымыз. Президентімізге өз аналық миннеттаршылығымды білдіремін. Өтке жетіп қош ауасып Tumanda 39 ta ovul va mahalla fuqarolar yig'inlari mavjud. Har bir mahallada muassasa va tashkilotlar, ta'lim dargohlari tuman markazida o'zlarining bir-biridan ajoyib qora uylarda milliylikni tarannum qildilar. Біздер түркі тілдес халық болғандықтан бізде
әр түрлі ұлт киімдері, milliyligimizni көрсетіп, дастархандарымызды сәндеп безеудеміз. Наурыз енді миллеттер ара татулық дегенді білдіреді. Жастарымызға соны үрпәтет етіп, біз әулеттен әулетқа давам етіп қалдырмақтамыз. Сол үшін де бізге Наурыз мерекесі жүда қадірлі. Менің ватанымда ұлы байрам, жаңару, жасару байрамы болған Наурыз байрамы кең көлемде белгіленіп жатыр. Бұл байрам ата-бабаларымыздан бізге мирас болып келген. Әлбетте, мирасларды қадірлеу біз әулетларға бұйырылған һәм ол шарт. Солай екен біз үрп-әдеттерімізді сақлаған халда келешек ауатқа өткеру үшін сондай байрамларда көтеріңкі көңілменен өткеріп, осы байрамды байрамлап жатырмыз. Hamмаңызға bayram құтты болсын. Do'stlik, totuvlik nishoni, birdamlikning belgisi. Navruz ko'ngillarga yangicha xursandchilik, o'zgacha nafas bilan kirib kelayotganligini ijro etilgan kuy-qo'shiqlarda, milliy raqslarda ham ko'rishimiz mumkin. Qo'ng'irotdagi Navruzni xorijlik mehmonlar ham o'zgacha qiziqish taassurotlar bilan tomosha qilishdi. Qoraqalpog'istonga birinchi marotaba kelishimiz va bundan mamnunmiz. Nihoyatda ajoyib bayram tantanasi bo'lmoqda. Insonlarning kayfiyati juda yaxshi. Bizlar Xitoydan keldik. Yurtingizda tadbirkorlar uchun imkoniyatlar juda ko'p va qo'llab-quvvatlash yuqori. Navruz bayrami Xitoyda o'tkaziladigan Chunze bayramiga o'xshar ekan. Bugungi ob-havo ham bayramga hamohang bo'lib turgani menga juda yoqdi. Qo'ng'irot oqshomi atrofga o'zgacha fayz bag'ishlab, bayram sayli yanada jonlandi. Бұл қадіриyatlарды өзінде жәмлеген, еліміздің тынышлық, абаданшылығы, мол көлшілігі, халқымыздың ауызбіршілігі, жаслардың өніп өсуіне оянып атырған Наурыз байрамы міне бақар кіріп келді. Жер оянып, дихаларымыз мінекей тұқым қадап, қырмаларымыз бәлент болып, ел халқының ырысқан насибесі бәрекетлі болады. Қоңыратта ұлы Наурыз байрамы. Наурыз байрам әммеге құтлы болсын, еліміз халқымыз тыныш, парақатшылық, ауызбіршілік, жасларымызға бақыт, әммеге әумет алып кірсін. Har kuning Navruz bo'lsin deya aytiladigan tilak niyatda chuqur ma'no bor ekanligini anglaysiz bugun. Sababi eng katta boylik, tinchlik, baraka, totuvlikda boshlaydigan ayyomning mazmun mohiyati nihoyatda bebahodir. Bir-birini takrorlamaydigan ajoyib kuy-qo'shiqlar yangrab, milliy raqslar ijro etilib, hudud bo'ylab bayram nafasi taraldi. Kechki saylga chiqqan keksa kichikning ko'ngillarida quvonch qurshab olgan. Yoshlar uchun gala konsert, tuman yoshlarini jamlagan mazkur tadbir bayramga yanada o'zgacha shukuh bag'ishladi. Gala konsert davomida eng yaxshi qora il, eng yaxshi milliy taomlar, eng yaxshi milliy kiyimlar ko'rgazmasi va boshqa nominatsiyalar bo'yicha g'oliblar aniqlanib, ularga tuman hokimligi tomonidan sovg'alar topshirildi. Binobarin Qo'ng'irotda o'zgacha bayram, yangicha intilish, farovon turmush, baxtli insonlar yashaydi bu yerda.